Irama iraina batali fusafefu ni omase batu so ayata Yesu Keriso makande beruhu khoda sitobali ni fatunisida bamingu tanggal 22 bawa sitelu 2026 yayadani ala murabazura Hezekieli faza telu ngafuafit ngabwa sarang iru ngabwa fle efa imane badata fundo mondongo ira unda otanga Yehova bayo he bayo unda he Yehova babadalu unda soibe ete batunda odo badaso sino fahuna to lazimate bai fater unda o ufasui ibe no fahuna to badaso bano okulisi bai maneke he ononiha hada ifuli ma auri de lazimate ande baute malinia mane he soaya Yehova ya ukuzangila bai mane ke ama ele oni tanda saya badalazimate ande mane he ya mitalazimate ande sino kali mi fondo mondo moli Yehova dani wa soaya Yehova badalazimate ande hiza ufono sodari ami enai fuli auri ami ufo uami ba ufo nagole ami ba ufo uli ami ba ufo noso ami ina auri ami fa bonto badadami wanoya odo Yehova ba mamaile nda o uni wa khegu ba mururu me mamaile nda o ba murara bate anu dolazimate ande ba wila ba itubu mo uo ba mo na gole batu banu li bale na bakanos ba imane khegu he de banani amaile ononiha umane banani aine no so roye ba mo raya mo roye ba katumbuka ba mo roye ba gaikula he hani ni bunu ande fangorif ba me mamaile ndao me uo ni wa khegu ba mo no so auri mamaus muzizi atos si baira mai mane khegu he ononiha maubu Israeli maafefu dola simate ande so sazanguma no kulikoni dalam le tetana fama sai sile boto sai da aga ba amale mane khara dani wa soaya Yehova hisa bokale batumi bauhale ya ami murui bale batumi ya ami banuagu bawoe badanon rauno Israeli ami ina boto badadami wanu ya odo Yehova na bokale batumi bana uhale ya ami murui bale batumi ya ami banuagu baube baru to minuso ada khug ina ifudi auri ami babadana mi ohe ami ba botu tane badadami wano ya udo Yehova no ya udo zangma ba ufalua goi iwa Yehova mangada ita ya eda romalius aya sino mabaso umasida aga mafundo mondongo batihega khuma ba ono tetu yesa mondongo batratraza buyumani oguna au bazila rate uni barla khamim ina yaugazi hedi sama ema ina tobali oi murahada aga yadu ama ina batali fusa ni omasia badis aya yaita Yesu Keriso maka ane ifulio muso dededa bataan sawagala menoi tolo ita basia ngalu fara iranu abazatua he balala ni tereta baleme na mane bangawala ni bayabayada bani usaha ko dangata irege no ya mualaga kada ba bolo bano itibate al baza bolo wa hause dodota makade amaina tola ifarugigo itangalo sebua ade malke ya iya ngaluo wolo base ade kada ya ita samati bate keris mama kade amaina batanggal ke-20 arua bawa sitel 2026 ane toy minggu kita malke ande iya da judik nalalia balikota amaina lamanem fai ki ke uzatulo ya ugel malai
Te ala da emo re basura zinu ne faza fa kuatelu ngabasar. Ama ina batalifusa ni omaseo badikeriso. Maka ane ama inan taroma ligi lo walangi ni basogu. Iya ni surah Hezekieli ane sama ele fona. Bavasa telu mafulu afitu ane ngabasara lumale bangabwa fele efu. Izarazara khoda bada ama ina udani. Aboto badodot wamete surah ga uazura ane ba ubakhan khoda ya da kira-kira badref. Lima ngauto wanu afla fena wala keriso. Baba surade amaina khususnya ni surah Hezekiel ane sama eleo i surah dae. Iya da mirono Israeli ada note tibo ira bababeli ba meinot dauna sam ba alua ba atudu ke Yerusalem. Batola de alua si manoda amaina han ma hadamber manof ita. Fa alua da amaina berota. Iya da ber ngabala khora no Israeli samati ko Yehova luno asese lalawa lo walani baya irade amaina lenasa badudura lo walani olif ira soboi olif ira zamater ba olif ira hemoroy wonoroge iya da amaina iregete gi khora wala sibo ga ira baba beli ande baba da taila ama ina hewa aen rauno Israeli rauno ni fahobo ira babor mesa enin fatubu bahur lo walangi ga muatara da ge batete hege khora tetibo ira iya da ama ina na tahau ko ta usisi baba rauno Israeli bat ginonto da le saila o usomasi lo Fau ira baba dong atu ada atu baba al larai lo balangi balosa lo tutunam lo balangi fadu kuna itu dera baba abol na ino sikulidan wa menuru ya ira ane ber ira batola la falua gufu hadiah iya taila na sabada amaina wa bawa ira no Israeli bagino to da larai banwar larai ko khotar larai ke nomor larai lazara baabo fefu si sokora amaina bermete tibo ira babeli ai fada amaina ibaratai ko sai mamarasi la faso ira rohaleo babaya gofu adia iya irege so sai ko amaina balang langutut fai regedot Malami domano sai me ausência la fakau in. Lau aya, lau sipa boy. Le sai harga dirira badanu nirgira. Bataila na sada amaina badono Israeli anda saeni. Menola ruki danu anda papabe. Le sai kurana. Baba nuno, baba nembalo walangi sidu anda. Le sai badodura. He baba molako bino balani leme do baba nuno baba ngando ba terata rasai baba mulis mangi lo balani fa awira ade mahan wanura ada amaina basi mako ade saene ge aboto badodot wa samasa go genoni lo balangi funa ni ogunayo ni abada ena fola dania mama ile Hezekieli ande Baba bae mana sabadauno Israel situri rasa ina udania te fuli mangabuli ira te fuli omusodede ba te fuli dania te fola khami di lowalangi bandauno Israeli anda yo Hezekiel ada bakota luara Yehova andu imane faiki no fahona de la simate sino kali sibai sino te padabili misa badano baginuto da elwahania amaina da odania ni renung koda ba sima uke ade ada amain ba sima uke ade be kedas tobal rahu-rahu bada romali lo balangi ande
Maya ia ni fotoitoi haya ia zangila. Ama ina irau no gizara elifun sabe etando ba sabe beretu. Lesai badodora lo malangi menu aboto badodora mano saila ila buhaleu no saifa hoboira soaya ada olive ira hanhaso boy basa mahoboya il lelaila hada zalua lelaila batete hora dania batete tibo ira ada bate fakau teu aya ireke dania saene ave nago na ira alamu lamutu abudu fe eba fatangisa ba fangar-ngar babanua sobanua. Ada basi maka ada ama inam imanegi khoda sitobani megetoi haya ia zangila. Haya homa zangila fefu go fuhatia ia. Ila gei boy, ba ila ifatur. Ila gei fahomu, ba ila gei hu. Panogi terbukti basi maka ane. Bawa irau no gisara eli wono ba ila lo malangi ifaturu ba somasi tetenia ande bai mane ke datuho bada romali lo balangi ande Yehova zameno so penguri ma bahasa Indonesia ya dalam Tuhan pemberi nafas kehidupan. Yang pertama ni bada ada ya bai tehege baba urimu simane to lazimate sino ukulikud sakalite ubas ada ya boy tehege baba urimo simane to lazimate sino ukulikud ayat sara dua batolu imane ira unda otanga Yehova ba yohe baero no Yehova baba daludaso ibete batu daod baba daso sino fahona to lazimate bai fator dao ba ufasu ibe no fahona to badanso mano kali-kali bai bai maneke buhe ononiha ada ifuli ma auri de lazimate anda bau tem malinia umane heso aya Yehova ia uga zangila amaina batalifusa ni omaseba de so aya iyo megene koda point si ofona anda bau tehegu baba uri maula simane to lazimate sino kali-kali daya matolaga kepada ama inang niya sino faroy bakalo balangi sila say batodo lo balangi ba sila faboto batodo sinuhu ada da ene ni fotoy ade iya da ene hule de la simate sino o kelikon ada makan ama ini ifazuki kota iya da ene wa dosi amuata simana bano yang mai dolanja khoda ia da ana dola ada semua kali-kali fana lo malan ya sila fano ton sila sai ni donadon ba sila fa umuso do ba wa auri niya da ana gilwaha dola sino o kali-kali amaina batalifus imane khoda bapon gay yang kedua ia dana tuho imani Yehova zameno so fangorifi dua ada ya aboto badade watola simate batola ifuli auri mangabuli amaina batalifusu ni omasya batiso aya ya ita Yesu Kristo bakalo walangi ande batola ifalu afefu bofu hadia site bai baniha batola bakalo walai anda ya ita amaina batalifu sefefu so sabwa banuf moroi ke Yehova ane sanando sako Ezekiel hada to lazimate ane to laifuli auri mangabuli baite malinia Ezekieli haya uga zabala manghila amaina batalifuse ni umaseba kuzwaya ya ita Yesu Kristo baga mau duwane ma Ezekieli andem nufadu de dunia wapefu ko fuadia ia baba uriane batolai falwalo balani simane to lazima te andre tolai fuli au masozu itanof adebu na bai fuli au to lazima te andre
abuluso kinala ko umano pamasu ilatun iya bersai leguna ama ina niyo masya batu kiriso telazimate ade na baklowalan baoy mogu ines bai fai ba umas gay luwalan ama ina na fauri andem ngomai dola hulu dola zimaki sinofondeke keliku so tufu basile sai fanutun lehnya fabel bermenu ayat tu sai fanutun nia le sai kena farodot baturan terasa amaina le sai semangat hidup bapa ulunnya bais namoi efona lobalang bai be ebe khau ba musutut ibe khau ba hamdut ibe khau ba notuna ande fabel sibohong ande han bermelo balangi le irai rau le irai rau le irai ta vefu amaina ber vefu bofu hadia ia afunia le tebule tanah konia nata ila daba amaina war tenga sile batu dunia yaita ni onane batu sososa dudu le pernah irit sedetik pun tidak pernah tetapi ia itaan ini asese faroi asese atage ba asese ta osi dengan ia lo balangi ande manu toho lagi hilang le mana si tobini tanufuna lo balangi khususnya baba aurita ane ba perjalanan hidup da ane bale mana si le mana amot to badoto Yehova ane fefu ngabala hadiani faluat fefu ngabala aktivitas fefu ngabala pelayanan tugas tanggung jawab lezil aboto badodonia ahori ila da ama ina ande badudu saene wa Hezekiel ade ito o ia tanefona lobalangi urme ila waduduhu aboto badudu Yehova ade gofu hadia ia ada maina na tafalu afefu da padu tafadu sitodo wahaba lobalangi soso salala baba nonda angadewa dodo da sitelu amai imane mege kedatu ho moroba da romali lobalangi Yehova zameno sofamorif Tuhan pemberi nafas kehidupan telu ada yang kadu dodo wabada romali ada o Roma ba abole lobalangi ama ina batalifusan yo maseba do keriso anku baponya keteluan ama ina abotu badodo secara bersama-sama wabawa ama ina teromania nesi no ifai makoda Hezekiel so sambua zahuli hulitu salu ketaila salu ketaromo basamu abotu badodo hadiat yoba poin pertama tola maliwali wadola sino kulikon sino orang ramati urutu tabali sambua amaina badai taila babao ibe ekota babotu badodo bamingu judikaan na noso gehe hasanya ketudu daba bauri ade amaina batola ifulia azoki sino adudu tabali hau kesima ifulizi hau iperbaiki siteki komegene sino arengkonia pai fuli hau ya so ifuli orudugo ifuli zifa i osangwa poin yang kedua ni landa barang abad celuhan ifuli fonuo simohong
nuo ande zito balu suhala mo babuto da ande amaina ya samo fanendro solan charkendo bazi sambua boto da nalemo halawa nuo ande amaina babuto ande batola umbuyumbu mate dabai hula semana daromalino malagi noa madola nuo rohani ia baba aurita ni hasitamali samufano do Yesus sino adu baba ini gologata bono sanga bolo ya ita sanolo ya ita eno saya luasi mano baya wasa gitututa ina soko da bang oy sai tututa baba nurulala hewa oya ngabalo zanan rai ku famati Panosa ato sokoda da Roma dilo balangi ande yaya ni fai mai Ezekiel ande kuda mangke patola sai tatur lalat tebu ai sai ga muatap sifau tu sai badodoni bahege badode lobalan ande ya esito bali ageru muada amai ena to bali sai ita duma bazato sama ema tuda somusodod sama hiya todo zato ena boya budo to banga bale bolohi ba tera banga bale banandrai data falu asai data fauhetana tafa ema tu resto bali fanga bol babu gama satu le ada saiku baba korifi ada ba solo balan padu udah dek babawa terloma li lobalangi saya sino baso basino bil fai makhoda makhane ya to bali sai ita ama ina iya da ene solohe dania satu le ade baya satu le ge ita hefna walangi bahege tanufuna naboda niha ula simana da romali walangi batatana badada sabu ayati iya Ezekiel ane fasa temo plavitu ngaba fle eva imanem mau be mare to tomino so ane ke ina uli auri ami babadana mi wohe ami babo tu tanya batu demi ubano ya odo Yehova no ya odo zanguma ba ufalua goi iwa Yehova yadu mangande itu manda sohagala amani amoni minote ku bagi nutu ma ke to la marong ta mani hege sabu imu sama ema tiba tu baba ma ema ya iya Pafadu udah deh malu balangi mama fabologe hauda niya sanolo sama sugi badede sino banuam ina udah deh soaya lute bulu draaga mohi asai dema baba malu asakulu ane tanefuna ulo balangi wahegi tanefuna niha maanu sai sohagono soaya ia lute bulu da uga zololohe di tanama iya